namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course namhla ta khale la bele Mayengani Producer loko xi continue kha xi pandza strong. Yeah, so ka siku ra munhu of course ra 31 ta March, as you can see ni fika ni scroll ka account ya Hlavu the Gupta. Loko ni fika ni scroll ni fika ni kuma ku a dimension loko pandzeni hayi swo huwa fika xi tsala laha xi ku mali yi tele n'wana ngo tafula leri na leri ra tiboso i khode risimu ra yena. As you can see ni fika hi pfula ti-images ha swi vona ku xi le ku sayineni Gupta xi busy swinene. Na miri ma wu vona munhu ku loko se a ri ku dyeni ka mali ma ha vutisi yaleyo yin'wana image i xave polo. As you can see kwalano, yes it's a second hand, who cares. Hina movha wo navela kunene hina hi hava na mimovha yena, so ni nga n'wi congratulate ku hayi le ku tirheni swinene misa lowu. Ma vona yi kahle, yi phimpiwe kahle, yi kahle swinene. I like the car to be honest. Ende loko mo tlhe mi hleketa kahle hi February xa ha ku xava yin'wana ya Chevrolet se xi le ku garadeni man. So let's congratulate him. Sukela swicelecele i le ku tirheni i le ku xaveni movha swi kahle hina hi to navela. Hayi a swi heleli laha. Because if you can search and go iTunes top albums, as you can see on top check album yena obviously ku look the range. So if you can click ala when fan click and fika zoom ala fika kuma actually look the range man shile ka number 7. Mfika mi switisa ku Hlavu the Gupta ikona a humesa album ya yena ku lihla ku ya Hlavu straight i kota ku va already le ka position number 7. Mina nga vula ku congratulations to him, i tirheni swinene. Of course ani fike hi verify le ka Master Tiller. Mfika mi swona ku this thing is real hi leswi ma swona mos na zoom in, and then fike hi languta date le henhla kambe lena yi endla date le ya 31 March ya huma, like everything is real ya ku na lexi xi nga fakiwa la naswona hi leswi ni ni refresh la henhla mi ta vo ti-ads ti cinca le. As you can see, so hi sweswo i khome number 7 ma to ta cinca ti-ads le henhla le kombisa ku a swi editiwanga swilo leswi. So hi le Hlavu ma n'wi vona la i khome number 7. Mina nga congratulations to him, hambi yo ka yi nga ha gonyanga i tirheni already, like i tirheni swinene ku za a fika la. To be honest i va beni va joya celebration ma vona kwala hansi ni vona phese mfana la na hi tirheni mkhulu hi leyi le ka number 11. Okay, congratulations to him. I was not even aware of swona. Swi kahle na loko yi va yi bini nkokwani leswi moswo i khale va ri kona. So congratulations to Hlavu even more. Swi kahle swinene. Loko ri amgeza mscribe anta kumla mtika subscribe. Sorry, isa tivi album na movha there. Fester. Afambeni, album ishana movha yiwa. Banco.